Odavde, sa obala Male Azije, Turci Osmanlije tokom 14. veka prodiru na Balkansko poluostrvo. U drugoj polovini 14. veka ustaljuju se na evropskom kopnu. Taj preokret dešava se 1354. godine, kada zauzimaju Galipolje na evropskoj obali Dardanela. Galipolje postaje značajno uporište za dalja osvajanja i presecanje vizantijske i bugarske teritorije. Sve društvene snage Osmanske države, čije je središte u Brusi, usredsređuju se na osvajačke pohode. I njeno ustrojstvo prilagođeno je tome cilju. Utemeljeno je na najagresivnijem obliku islama sa gazom, neprekidnim svetim ratom protiv neislamskog sveta i na verovanju da je osvajanje neislamskih zemalja Allahova volja. U daljih 15 godina Turci od Vizantije i Bugarske osvajaju znatne teritorije sa gradovima Jedrene i Plovdiv. Svoju prestonicu iz Bruse u Maloj Aziji premeštaju u Jedrene. Odredi turskih jurišnih konjanika mogu odavde pustošiti i Srpsko carstvo. Već tada je Srpsko carstvo u raspadanju. Iako je car Uroš živ, ono je podeljeno na zemlje oblasnih gospodara, često međusobno zavađenih. Prve su na udaru zemlje Mrnjavčevića i Dejanovića. Predeli Serske oblasti u posjedu despota Uglješe Mrnjavčevića najbliži su dosegu Osmanlija. Da bi otklonili tursku opasnost, Mrnjavčevići, despot Uglješa i kralj Vukašin, pripremaju vojni pohod u dubinu turske teritorije. Cilj im je da zaustave i suzbiju turske upade. U septembru 1371. godine Uglješina i Vukašinova vojska dolazi do Černomena na Marici, na domak osmanske prestonice Jedrene. Pohod je dobro zamišljen i izveden u vreme kada Murat sa glavninom svoje vojske opseda Bigu u Maloj Aziji. Ovo su predeli u kojima se odigrala bitka. Mesto bitke kasnije su Turci nazvali Sirf-Sindiji, srpska pogibija. Tu su turske gazije krajišnici Srbima naneli katastrofalan poraz. Marički poraz je u svesti njegovog savremenika, starca Isaije, dobio apokaliptičke dimenzije. Despot Uglješa sa srpskim i grčkim vojnicima i bratom svojim Vukašinom kraljem krenuše na izgnanje Turaka, ali ih ne izgnaše, no sami od njih ubijeni biše i nepogrebeni ostaše. Mnoštvo jedno od oštrice mača umre, a drugo u ropstvo odvedeno bi. Neki se samo spasoše i prosuše se Izmailćani po svoj zemlji i poleteše kao ptice po vazduhu. Jedne hrišćane mačem klahu, druge u ropstvo odvođahu. Ovi koji su od smrti ostali, glađu izgubljeni biše, a ove koje glad ne pogubi, ove dopuštenjem Božijim vuci noću i danju napadajući ždera. I uistinu tada živi oglašavahu za blažene one
koji su umrli. Odmah posle Maričke bitke umire car Uroš. Njegovom smrću gasi se dinastija Nemanjića i oglašava kraj Srpskog carstva. U to vreme i pleme srpske gospode, mislim 7. rod, propade, reći će Isaija o kraju Nemanjića. I zaista, bilo je 7 generacija Nemanjića sa 10 vladara. Srbi su u najgorem od svih vremena, kako Isaija naziva ovo doba, ostali bez dinastije koja je 2 veka uspešno vodila srpsku državu. Vođstva koje bi moglo ponovo objediniti sve srpske zemlje više nije bilo. Posle Maričke bitke menja se odnos snaga na Balkanskom poluostrvu. Oblasti kralja Marka i Andrejaša Vukašinovića i braće Dejanović, kao i Bugarska i Vizantija, postaju vazalne države Osmanske Turske. Turska najezda sada neposredno preti severnim srpskim zemljama koje nisu u vazalnom odnosu prema Turskoj. Iako su posle Maričke bitke turske pretnje veće, nema nikakvih izgleda da bi se mogle okupiti zajedničke snage Vizantije, Bugarske i srpskih zemalja protiv Turske. U svakoj od ovih hrišćanskih zemalja podeljenost je tolika da je nemoguće postići unutrašnje jedinstvo, a kamoli obrazovati savez različitih država. Moćne zidine i kule Carigrada jedini su pravi jemac postojanja Vizantije. Ona je oslabljena unutrašnjim sukobima u okviru istog vladajućeg doma Paleologa. Unutrašnji nemiri potresaju i Bugarsku. Po smrti cara Ivana Aleksandra, Bugarska će se podeliti na više oblasti. Za razliku od hrišćanskih država Balkanskog poluostrva, sa slabom ili nikakvom centralnom vlašću, Osmanska država ima jaku centralnu vlast oličenu u sultanu Muratu. To joj obezbeđuje visok stepen ujedinjavanja snaga. Sem toga, Turci u svoj vojni sistem uključuju i osvojene i vazalne teritorije. Hrišćansko stanovništvo u tim oblastima dobija vojne obaveze. Ono obrazuje posebne turske vojne redove, kao što su hrišćani Spahije, Vojnuci, Vlasi, Derbendžije. Turski vazali dužni su da učestvuju u ratovima sa svojom vojskom na sultanovoj strani. Ovim turska vojna sila dobija dodatne izvore, i to upravo sa počinjenih teritorija. Tu je i janičarski korpus, u ovo vreme obrazovan od zarobljenika. Janičari, kao stajaća vojska, najviše doprinose uvećanju turske vojne moći. Sve to omogućava da se turska najezda nastavi na još većim prostranstvima nego dotad. Od nekadašnjeg prostranog srpskog carstva ostale su samostalne, bez vazalnih obaveza prema Turcima, zemlja kneza Lazara u slivu Južne, Zapadne i Velike Morave, zemlje Vuka Brankovića sa težištem na Kosovu, zemlje Nikole Altomanovića na krajnjem zapadu nekadašnjeg carstva i zemlje Đurđa Balšića u Zeti i Primorju.
Svaki od ovih oblasnih gospodara samostalno je izdavao svoje povelje. Ovo je jedna od sačuvanih povelja kneza Lazara. Povelja Vuka Brankovića. Isprava Nikole Altomanovića. Povelja Đurđa Balšića. Svi su kovali i svoj novac, o čemu svedoče ovi srebrni dinari. Neki od srpskih oblasnih gospodara bili su u daljim srodničkim vezama sa ugaslom dinastijom Nemanjića. Vremenom će se, sve više jačajući, izdvojiti knez Lazar. Svoje težnje za obnovu jedinstvene srpske države izrazit će u Ravaničkoj Hrisovulji. Az, v Hrista Boga blagoverni knez Lazar, revnuju iže prežde mene bivšim blagočastivim carem, na ihže prestol Bogu me vznešu i carstvija sanom ukrasivšu i slavoju. Knez Lazar i bosanski ban Tvrtko zajednički će uz pomoć Mađara pobediti osiljenog oblasnog gospodara Nikolu Altomanovića. Posle te pobede i deobe Altomanovićevih zemalja sa Tvrtkom, Lazar će pod svojom vlašću imati prostranu oblast sa znatnom ekonomskom snagom. Pošto Lazar raspe i mađarskog vazala Radića Rastislalića, Lazareve zemlje će sezati od Kosova do Dunava. Ovo je povelja bosanskog bana Tvrtka Dubrovčanima. Svedoči da Tvrtka, koji je po ženskoj lozi poreklom od kralja Dragutina Nemanjića, također vode slične namere, s tim što žele sjedinjenje Bosne i Srbije. Tvrtko će se, dobivši krajeve na zapadu srpskih zemalja, krunisati za kralja Srbima i Bosni i Pomorju i zapadnim stranama. Također i meni, rabu svojem, za milost svojega božanstva, darova procvetati mi mladici bogosadnoj u rodu mojem i udostoji me dvostrukim vencem, da u oboja vladičastva upravljam. Prvo od isprava u bogodarovanoj nam zemlji Bosni, a potom kada me je Gospod Bog udostojio naslediti presto mojih praroditelja, Gospode srpske, jer ti behu moji praroditelji. I u zemaljskom carstvu carstvovali i na nebesno carstvo preselili se. Vidim ja zemlju praroditelja mojih posle njih ostavljenu i ne imajući svojega pastira. I idoh u srpsku zemlju želeći i hoteći ukrepiti presto roditelja mojih. I tamo otišavši, venčan bih Bogom darovanim vencem na kraljevstvo praroditelja mojih, da budem u Hristu Isusu blagoverni i Bogom postavljeni Stefan, kralj Srbima i Bosni i Pomorju i zapadnim stranama. I potom počeh s Bogom kraljevati i upravljati prestolom srpske zemlje i želeći sve što je palo skupa podignuti i što je razoreno ukrepiti. Knez Lazar, čiju zadužbinu Lazaricu u Kruševcu vidimo, neće se zbog takvih pretenzija sukobljavati sa Tvrtkom. Njihov savez ostaće trajno obeležje ovog vremena.
Međutim, Tvrtko je zaposeo samo deo srpskih zemalja, a srpska crkva, čije je središte bilo ovde, u Peći, nije davala podršku Tvrtkovim težnjama. Zato su za dalju sudbinu Srba i suprotstavljanja Turcima značajnija Lazareva dejstva. Za razliku od kralja Tvrtka, knez Lazar neće težiti tako visokoj tituli i svoj rad usmjerit će samo na objedinjavanje srpskih zemalja. U poveljama Lazar će se titulisati kao blagoverni i samodržavni gospodin Srbljem Stefan knez Lazar, samodržac sve srpske zemlje, blagoverni i samodržavni gospodin Srbljem i Podunaviju, blagoverni i samodržavni gospodin Srbljem i Pomorju, Stefan Veliki knez Lazar. Također imat će podršku Srpske crkve. Delujući s njom u saglasnosti, doprineće da se otkloni raskol Srpske i Carigradske patrijaršije nastao za vreme cara Dušana. Tim je ojačana Srpska crkva. Ona će održavati misao o duhovnom jedinstvu Srba i biti, pored sabora, jedina institucija koja će delovati na teritorijama svih srpskih oblastnih gospodara. Srpska crkva će u svojim spisima predstaviti kneza Lazara kao idealnog vladara. Lazarev lik u žitiju kneza Lazara, nepoznatog pisca, zrači mudrošću, pravednošću i dobrotom. Knez Lazar postade samodržac Srbima, prebivajući i provodeći život svoj u svakoj vrlini, krotosti i pravičnosti. Jer beše veoma krotak i tih i milostiv i pravičan sudija kao malo ko drugi. I ne beše kao onaj koji vlada, već kao otac koji svoja čeda nadgleda i poučava. Arhijerejima, sveštenicima i inocima ukazivaše počasti. Starce po apostolu poštovaše. Velmožama je izlazio u susret. Mlade je upućivao i ljubav im ukazivao. Uvređene zastupaše. Imađaše i oko milostivo i ruku pruženu i podatljivu. Nage zagrevaše. Strane zadovoljavaše. Oslabljenima davaše pokoja, a udaljenim manastirima slao je što im je potrebno. Knez Lazar će sa svojim susjedima, bilo srpskim oblasnim gospodarima, bilo inoplemenim, zasnovati prijateljske veze, posebno udajom svojih kćeri. Te veze su najbliže sa Vukom Brankovićem, za koga udaje svoju kćer Maru. Vukov lik nalazi se na oštećenoj fresci u crkvi Bogorodice Perivlepte u Ohridu. Vuk Branković kovaće i novac sa imenom kneza Lazara. U ovoj povelji Dubrovčanima pozvaće se na Lazara kao na gospodina mi kneza. Najlepši spomen Lazarevoj i Vukovoj vezi jeste zapis koji su ostavili inoci Nikodim i Prijak na hronici Georgija Amartola. Vuk Branković je tu nazvan vzljubljenim sinom gospodina kneza Lazara, a za obojicu je rečeno: i tako v jedinstve i v ljubvi
pobeždajušte vragi svoje. Bliska je Lazareva veza i sa Balšićima. U ovoj povelji Dubrovčanima, Đurađ Balšić, njegov brat Balša i sinovac Đurađ ne isključuju mogućnost obnove jedinstvene srpske države. Balšići izjavljuju: u slučaju ako ko bude car gospodin Srbljem i vlastelom i zemlji srpskoj, da im više vlastela Dubrovačka nije dužna davati dohotka više pisanoga, jer pripada caru. Lazareva kći Jelena udaće se za Đurđa II. Stracimirovića Balšića. Prijateljske su i Lazareve veze sa Bugarskom i sa mačvanskim banom Nikolom Gorjanskim mlađim, čim će se posredovanjem knez Lazar približiti i Mađarima. Tako, u slučaju sukoba s Turcima, knez Lazar nije morao da strahuje za bezbednost svojih granica prema teritorijama suseda, a savezničke veze sa kraljem Tvrtkom i naročito bliski odnosi sa Vukom Brankovićem obećavali su i njihovo zajedničko dejstvo protiv Turaka. Oblasti kneza Lazara i Vuka Brankovića imaju značajne materijalne izvore, pre svega u rudnom blagu, zemljoradnji i stočarstvu. Na Lazarevoj teritoriji su bogati rudnici srebra i olova kod Novog Brda, kao i rudnici srebra, bakra i olova na Rudniku. Prema novijim istraživanjima, težište moći kneza Lazara ležalo je u Novobrdskom kraju i to mu je nesumnjivo davalo snage i doprinelo da zavlada većim delom srpskih oblasti. Plodne župe daju pak obilan rod žitarica, grožđa i voća. Na prostranim pašnjacima vekovima se razvijelo stočarstvo, također značajan izvor bogatstva tadašnjih srpskih zemalja. Uz to, izbeglice iz krajeva pod turskom vlašću uvećavaju stanovništvo. Oživljava i graditeljstvo. Podiže se Kruševac i grade druga naselja i utvrđenja i novi manastiri. Knez zida crkvu Lazaricu u Kruševcu, manastire Ravanicu i Ždrelo i hilandarsku pripratu na kojoj je sačuvan knežev grb. Gradove i crkve zidaše i obnavljaše i druge iz osnova podizaše, u slavu i hvalu i čast Gospodu Bogu i spasu našem Isusu Hristu, i na utvrđenje i krepost otačastvu svome. Zapisat će nepoznati pisac žitija kneza Lazara. Duhovni život ovoga doba posebno obeležavaju vrednosti isihasta u traganju za Bogom. Bog u njihovom viđenju prisustvuje u svetu, što se posvjedočava i svetlošću preobraženja. Knez Lazar isihastima otvara srpske zemlje i manastire, posebno za njih gradi manastir Ždrelo i oni dolaze i iz bugarskih i grčkih strana. Duhovnost postaje bitan doživljaj umetnosti. Moravska škola u graditeljstvu i slikarstvu i književnost toga vremena svedoče o umetničkom preporodu koji teži spiritualizaciji. Izrazito je i vezivanje književnosti za istoriju. Povezivanje tradicije Nemanjića sa Lazarevom državom i knezom Lazarom u tadašnjim spisima
postaje značajna duhovna energija sa jasnim programom obnove otačastva i legitimnosti kneza Lazara kao obnovitelja srpske države. Sam Lazar će podsticati takav tok, o čemu svjedoče njegove reči iz Ravaničke Hrisovulje, da ga je Bog uzneo na presto, prežde bivših blagočastivih careva i carstvija sanom ukrasio i slavom. Istina, ovde u ždrelu, u isihastičkoj struji Sinaita, koji teže potpunom odvajanju od života, po čemu se nazivaju očelnicima, bit će izražena defetistička ideja o 7. veku kao kraju povesti. U njihovom viđenju svet se nalazi pred posljednjim vremenima koja dolaze i u vidu turske najezde. Ali duhovno stvaralaštvo sa idejom žrtvovanja za hrišćanske vrednosti, svest o istoriji i kontinuitetu otačastva i pre svega ekonomsko i vojno jačanje zemlje, doprinose da neminovnost pružanja otpora turskom zavojevaču postane osnovni zahtev Lazareve države. Ostaci srpskog oružja i bojne opreme iz tog vremena svedoče i o odbrambenim pripremama. Rešenost na otpor vidi se u utvrđivanju zemlje i naoružavanju i svakako u stvaranju vojne organizacije pogodne za uspešno suzbijanje turskih upada. O tim pripremama, zapravo o staranju kneza Lazara da pribavi tada najmoćnije oružje, dokaz je i ugovor koji se nalazi u historijskom arhivu u Dubrovniku. Sklopio ga je knez Lazar sa Milašem Radoslavićem, posredstvom dubrovačkog vlastelina Franka Bavželića. Milaš Radoslavić se obavezuje da će otići na godinu dana u Srbiju i tamo izrađivati baliste i bombarde. Ovo su predeli Dubravnice kod Paraćina, gde se 1381. godine dogodio prvi turski upad u Lazarevu državu, o kome je ostalo svedočanstvo. Sije leto, bist Crepov boj na Dubravnice. Ubi Crep i Vitomir Turke na Dubravnice. Znamo po drugim dokumentima da knez Lazar naziva Crepa vlastelin i brat moj, odnosno brat gospodstva mi. Drugi poznati napad, datiran u 1386. godini, bio je većih razmera uz angažovanje mnogobrojne turske vojske i doveo je do gubitka Niša. Ali dalji prodor Turaka je onemogućen. Ovde u predelima Pločnika Turci su odbačeni. Ishodi Murad car na kneza i vrati se opet od Pločnika. Ostaće svedočanstvo o ovom neuspešnom turskom pohodu. Turci su također poraženi i negde u ovim predelima kod Bileće, kada su 1388. godine pokušali prodor u Bosnu. Ti turski pohodi nisu bili i glavni udar.
Njihov cilj bio je rastrojavanje, a svakako i ispitivanje srpske vojne sile. A u samoj suštini, oni su deo turskih dejstava koja vode blokadi Lazareve države. Tako Turci 1388. godine, uoči same Kosovske bitke, napadaju Vidinsku Bugarsku, kako bi joj onemogućili da pruži pomoć knezu Lazaru. Srpske zemlje obuhvaćene su u vidu klešta. Na istoku je nemoćna Bugarska i teritorije pod neposrednom kontrolom Turaka. Na jugu, turske vazalne oblasti nekadašnjeg Srpskog carstva. A u najdubljoj pozadini, Turci osvajaju drugu značajnu vizantijsku tvrđavu, Solun. Solun je i čuveno kulturno središte sa crkvom Svetih apostola i bazilikom Svetog Dimitrija, nadaleko razglašenog zaštitnika grada. Psihološko dejstvo pada Soluna moralo je biti porazno. Kada je grad sa takvom zaštitom pao, šta je čekalo ostale gradove? Ako Gospod ne sačuva grad, uzalud straža bdi. Opomena je iz psaltira. Turski pohod na Srbe mogao je da počne, jer ni Bugarska, ni Vizantija, ni dotad pokoreni delovi nekadašnjeg Srpskog carstva ni na koji način nisu više mogli da ga ometu. Turci su sigurni u ishod jer su procenili da je pravo vreme za bitku. Ili kako kaže Kuran, mi smo uništavali gradove samo u određeno vreme. Nijedan narod ne može ni ubrzati ni usporiti konac svoj. Gaza, sveti rat, sada neposredno preti srpskim zemljama. Srbi neće ustuknuti pred ovom pretnjom i prihvatit će rat. U takvim prilikama i vremenima obično su zazivani sveti ratnici da pomognu. Ali u samoj svojoj suštini bit će to bitka za otačastvo, za očuvanje roda i zemlje, kako će reći nepoznati autor žitija kneza Lazara. Smrću poslužimo dužnosti, prolimo krv našu, iskupimo život smrću i dajmo udove naših tela nepoštedno na sečenje za čast i otačastvo naše. A Bog će se svakako smilovati na ostatke naše i neće istrebiti do kraja rod i zemlju našu. Odsudni sukob nije se mogao izbeći. Oni Srbi koji su se rodili kada je vođena Marička bitka, punili su 18 godina i mogli su stajati ovde na poprištu bitke na Kosovu. Od Maričke bitke, koja je izmenila odnos snaga na Balkanskom poluostrvu, do drugog velikog sudara Srba s Turcima, nije prošla ni jedna ljudska generacija.